Firma Motobox je generalni zastupnik za Metzeler i Pirelli za Republiku Hrvatsku i to su proizvodi koji su nama primarni, ali osim tih brendova mi u ponudi imamo u principu sve poznate svjetske, odnosno rećemo kvalitetne brendove koji su dostupni na tržištu i koji svojom kvalitetom recimo opravdavaju cijenu. Od toga bi izdvojio, znači kao što sam rečeno na prvom mjestu Pirelli i Metzeler, u ponudi imamo i Michelina, i Bridgestona, i Continentala, i Dunlopa, i Heidenau i tako dalje, da ne nabrajamo sve. Ljudi kad kupuju gume za motor često griješe i postavljaju pitanje koju gumu da kupim za svoj motor. Ono što mi ljudima pokušavamo objasniti, da se guma ne kupuje za motor, nego za sebe. To znači da kod kupovine treba obratiti pažnju da guma koja se kupuje svojim karakteristikama i performansama odgovara načinu i stilu vožnje kako se motor koristi. Jer u većini slučajeva kada pričamo o ozbiljnim motorima, veće snage i to, vi imate od jednoga brenda 7-8 različitih modela koji imaju različite karakteristike i različitu cijenu. Ako vi kupite, odaberete gumu koja svojim karakteristikama ne odgovara vašem načinu vožnje, to može biti najbolji, najkvalitetniji, najskuplji proizvod, ali nećete biti zadovoljni. Kvalitetu gume ne određuje, što ljudi često razmišljaju, samo da li guma drži ili ne. Način kako se guma vozi, potrošnja, koliko vremena treba da se zagrije na radnu temperaturu, performanse na suhome, performanse na mokrome. To su sve stvari koje su bitne. I recimo konkretno kad pričamo o mokrome, evo ovdje se lijepo vidi, imamo 3 gume, 2 su Metzeler i 1 Michelin. To je u ovom trenutku nebitno. Ovo je Racing Street guma, namijenjena za ekstremnu vožnju po cesti. Ovo je sportska guma, znači guma koja je namjerena za sportsku brzu vožnju, ali se vodilo računa o svakodnevnoj primjeni, dok je ovo sport touring guma, znači guma koja sebi objedinjuje sigurnost po pitanju držanja, ali i one bitne putne karakteristike kao što je kilometraža, kao što je mokro. I kad pričamo o ekstremnijoj vožnji, suho je tu nebitno. Kad pričamo o putovanju, mokro je veoma bitno. I kod ove 3 gume se točno vidi po šari razlika u tome. Kod sport touring gume, ona je veći dio površine se nalazi u šari da bi guma mogla apsorbirati količinu vode i izbaciti je. Sportske gume imaju jedan kompromis, znači da su ipak upotrebljive na mokrome, ali na to nije bitno, dok kod Racing Street guma u principu udio šare je toliko minimalan da bi zadovoljio nekakvu normu, ali ovakve su gume u principu neupotrebljive na mokrome. I to je ono što je veoma bitno kod moto guma i mi to nastojimo maksimalno odrađivati, sami sebe educirati, a to je da znamo kupcu preporučiti, odnosno na osnovu onoga što nam kupac kaže kakvu gumu treba, da mu mi znamo preporučiti točno onaj proizvod koji odgovara, kako sam već rekao, njegovom načinu vožnje i uvjetima upotrebe.